I'm go još 2 sata vožnje do San Diego, čekamo rent-a-car. Gužva je ogromna. Duga noć. Zaboravio što ja ovdje uzimam, brat. Jel ti uzimaš Animal Style? Ne. I prva stanica nam je naravno bila In-N-Out Burger. Mislim da svako ko ode u Kaliforniju mora da svrati ovde. I romantike. Novi je dan, pijem kafu u krevetu, hotelsku, ali idemo sad na pravu kafu, idemo u La Postu na doručak i danas ću da vam pokažem koliko je San Diego lepši od Los Angelesa. Los Angeles je hipstersko popularno mesto, ali ovo, San Diego, najlepše. San Diego ima jako puno italijanskih restorana koji prave svoju kafu i ja ih iskreno sve obožavam. U DC-u sam uglavnom letala na klasične lance poput Starbucks. Stigli smo u Kalabriju na najbolju italijansku kafu u San Diego. Čuvanje Cinque. Zatim smo se provozili kroz North Park gde se i nalazi čuvena kafe Kalabrija i zatim smo se uputili pravac Hillcrest po La Postu. Hillcrest je inače gej kraj San Diego, jako bezbedan, ja sam tu živjela jedno vreme, ima jako puno zanimljivih kafića, happy houra, zabave, jako je živ. Evo me u starom kraju, idemo da pojedemo moju omiljenu hranu La Postu de Acapulco, odnosno California burrito koji ima da se kupi samo u Kaliforniji, odnosno može čuti samo u San Diego. To je ovaj mali kisk. Koliki je? Brat. Zim. Poput nas. Najbolji na svetu. Trenutno smo na prednjoj strani Balboa parka koji ja obožavam, tu sam jako često šetala vata dok smo živjeli vamo. Ići ćemo kasnije i u onaj kao glavni deo gde se nalaze restorani, muzeji i sve druge atrakcije. I idemo polako ka ovom glavnom delu parka, prelazimo ovaj veliki most, ispod je autoput i moj omiljeni autoput 116 koji prolazi kroz šumu i mnogo je gotivno. Ulazimo u glavni deo, ne znam zašto ja zovem ovaj deo Balboa parka Vavilon, užasno me podsjeća, nije kao da sam nekad bila ili da znam, ali tako ga prosto zamišljam. Gužva je bila dosta velika što se parkinga tiče, tako da smo odlučili da samo prođemo kolima, a da dođemo drugi dan, jer je zaista bilo uzaludno trošiti vreme da nađeš parking mjesto negde milju dalje. Ali ću vas provesti sada da vidite kako sve lepo izgleda. Zatim smo se uputili putem downtowna koji se nalazi jako blizu Balboa parka i samog Hillcresta. Ja sam ovdje išla peške
do downtowna ima oko milju i tu smo se malo provozili. Trenutno je pola grada pod under constructionom, ne znam zašto. Renoviraju tu taj mall, Horton Plazu. Ja sam tu jako voljela da bude. Mall je generalno jako sranja, nikakav izbor nemaju, ali je sve jako lepo izgledalo u tom delu. Ovdje se nalazi sa naše lijeve strane, kao što vidite, ograđeno je sve. Evo nam ga sada sa desne strane, malo se bolje vidi, kažem, nažalost, sve je ograđeno, sušeno, ne izgleda baš lepo. Ajde, debilčino. Malo srpskog saobraćaja. Ti ga debil. I sa naše leve strane nalazi se convention center koji često ume da bude jako pun, tu ljudi imaju team buildinge, meetinge, jako puno ljudi koji dolaze posebno sede upravo u ovom kraju i jako je lep. Ovdje se nalazi i tramvaj, jedan od retkih gradova u Americi koji ima tramvaj, verovali ili ne. I ništa, sad idemo putem vode, proći ćemo pored broda koji je u stvari muzej, podmornice i tako svašta nešto ima da se vidi u ovom delu grada. Jebote, šta je ljudi? Da, ovo su ovdje izgradili, znaš što vidi. I onda ja kad sam došla s panicom, nišom skudim, tako može kao što se radi. Šta je? Fashion Valley je pravo mesto za sve ljubitelje luxury brendova, kao što vidite i Saint Laurent, Louis Vuitton, Prada, Gucci, Cartier. Nema šta nema u ovom mallu, zaista veoma onako luksuzan. Onda smo u mallu, idemo po neki poklon. Svim rezervujem poklon. Nestajemo sa današnjim danom, idemo na Oceans Beach. Ja hoću da probam da se okupam, mada u Pacifiku to su jako, jako male šanse, ali držite mi fige. Dobrodošli na Oceans Beach, San Diego. Voda je toliko hladna da su mi utrnule noge. Nisam mogla. Prelazno. Ali je toliko toplo napolju, tako da se danas samo sunčano. Inače, za 2 godine koliko sam živjela u ovom gradu, okupala sam se 3 puta. I to u istoj godini u septembru jer je bila topla voda. Ali to ovog puta nije slučaj. Okean je inače užasno hladan uvek i ogromno su talasi i bukvalno ne možete plivati nego se boriti s talasima. Tako da šta je tu je? Evo ga view današnjeg dana. Plaže su pune zato što je vikend i lepo je vreme. Ali kao što vidite, jako malo ljudi je u vodi, osim surfera, bukvalno se niko drugi ne kupa. Veoma zanimljive, obožavam ove stene, sad ću da vam pokažem. Ova plaža je poznata po tome što ljudi urezuju svoje inicijale, simpatije, imena i tako dalje. Što vidite.
Pokušali smo da odemo u Hodac na burgere, ali je gužva bila do iza ćoška, tako da smo odustali, ali ovaj kamion cool i uvijek je ovdje parkiran. Vrlo blizu Oceans Beacha nalaze se Sunset Cliffsi, odnosno bukvalno malo iznad, tako da smo odlučili da odemo tamo i dočekamo zalazak sunca. Ova lokacija je inače jako popularna za to i ljudi se maltene svaki dan skupljaju. Ipak je ovo kadar dana, ja mislim. Došli smo do downtowna i bukvalno smo u neverici i šoku koja je ovo gužva. Zatvorili su ove ulice valjda zbog covida da bi restorani mogli da se prošire napolje i ovo je bukvalno ravno Majamiju. U šoku sam, bukvalno sam u šoku. I dobro jutro, novi je dan i odlučili smo da se zaputimo opet do Oceans Beacha i probamo da odemo u Hodac i uzmemo te proklete burgere. Ne, nismo ušli u Hodac jer je gužva bila toliko velika zbog praznika, ali smo otišli u pizzeriju koja je jako dobro rangirana i imaju neverovatnu selekciju piva koju ja ne pijem. I sljedeća tačka na našoj listi su Torrey Pines, jedan od najlepših pogleda San Diega, verovali ili ne, nije Sunset Cliffs, postoji još jedan koji ja malo više volim. Stigli smo na volšebne Torrey Pinese i sljedeća akcija je puštanje drona. Drona nažalost ne možemo da puštamo bilo gdje jer ima jako puno vojnih baza po San Diegu, tako da je zabranjeno leteti sa dronom. Ali ovdje ćemo da ga isprobamo. Evo nas na čuvenim Torrey Pinesima. Dole je plaža, a mi smo na zidinama. I ovdje možete vidjeti. Upravo osposobljavamo drona za letenje. Tamo su gajbe po nekoliko drona. Dobar, naravno. Malo mi se izgubio kvalitet slike nakon silnih prebacivanja, ali uspjeli smo da poletimo i sada ću malo da ćutim i da vas ostavim u ovom prelepom pogledu. Sljedeća stanica nam je La Jolla, idemo da pojedemo neke kolače u poslastičarnici koji ima jako sladak namještaj i na gotivnoj lokaciji ima sladak pogled, tako da idemo malo tamo da se zasladimo. Ovo im je kao neki mini centrić i inače je jako bogat kraj San Diega. Sad pravac idemo na neki roštilj, a u detaljan obilazak La Jolle ćemo definitivno doći sutra ili preko sutra. Idemo na Coronado koji je kao grad resort u isto vrijeme i pripada San Diego County-u. Nalazi se bukvalno na preko puta San Diego i kada prelazite ovaj most imate zaista prelepi pogled na downtown
San Diego koju možete vidjeti sa desne strane. Stigli smo na plažu, ovo je inače meni jedna od omiljenih plaža, kao što vidite ništa tu nešto nije specijalno, prosto sve plaže u Kaliforniji su nekako gole, ali meni jako dragi. Welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place. Loše pevanje i šalu na stranu stavljamo, ovo je Hotel Coronado, odnosno Hotel California iz Eaglesove pesme, čak možete i iznajmiti tu misterioznu sobu na jedno večer. Dobro jutro, dragi drugari, nije mi bilo puno prethodna 2 dana jer smo se viđali sa prijateljima, porodicom i tako dalje. Idemo danas na La Jolla, jer juče nismo uspeli zbog gužve, praznike, tako da je haos. Čekam muža da se spremi. I krećemo. I Mission Accomplished, stigli smo na La Jollu i idemo upravo da gledamo foke, odnosno sea lione, morževe, šta li sve već. Kao što vidite, sea lioni spavaju tamo na onim stenama i tu se okupio čopor ljudi da ih gleda i snima. Idemo i mi sad tamo da pogledamo izbliza. Prizor je, kao što vidite, jako lep, ali ne možete da zamislite koliko ovde smrdi. Znači, koliko smrdi ova lokacija. Ovo je jedna lokacija na kojoj je dozvoljeno pustiti drona, tako da smo iskoristili priliku i napravili ovaj fenomenalni video. Ostavljam vam sada da uživate u ovom volšebnom pogledu. Inače, sa naše leve strane se nalazi Doggy Beach koji je danas bio pun, znači bukvalno je bilo ono 100 kučića, ne šalim se. I zatim smo se uputili na ručak u Shakespeare's, to je naravno britanski restoran koji ima fenomenalan fish and chips i ima mushi beans, odnosno pire od graška koji i moj muž i ja volimo, tako da idemo sve tamo da se podsjetimo dobrih starih ukusa. Došli smo po koreanske krofne, najbolje. Evo ga čuveni Mission Hills, također veoma bogati kraj, bukvalno je tu na rubu sa Hillcrestom. Idemo pravac Presidio Park koji je, mislim, mom mužu omiljeni park u San Diego. Donja strana parka bila je prepuna, tu imaju sekcije bukvalno za rošte, mnogo klupica, dosta je zelenije, ima prolaz kroz šumu tako da možete da se hajkuje. Mi smo se popili ovdje na brdo, ne bili vidjeli ovaj prelepi pogled, ne bili uživali malo u ovoj panorami San Diega i naravno najboljim Donald Star krofama. Vidjeli smo se na Suspension Bridge koji se nalazi negdje između Bankers Hilla i Hillcresta. On je napravljen od kao metalnih, čeličnih, ne znam čega, sajli koje deluju da su jako nestabilne i klimove, ali u stvari je jako stabilan. Obožavam ovaj pogled na kanjon, mislim zaista prelepo. I ove godine naletali smo na jako puno ljudi, što nije do sada bio slučaj, tako da verujem da su ljudi saznali za ovo prelepo mesto.
Njegov je jedan od rijetkih gradova koji ima aerodrom bukvalno u centru grada, tako da dok sam živjela na Beggars Hillu stalno sam uživala u avionima koji sleću i proleću meni na 3 metra iznad glave. Spustili smo se do vode, negdje smo na pola puta do aerodroma. Obožavam ovaj park zato što ima ovaj prelepi pogled na downtown. Mislim, ovdje gdje god da odete stvarno imat ćete prelepi pogled. Ne znam što drugo da kažem. Tako da uvijek volim ovdje da dođemo da malo odmorimo dušu i oči. A gledamo i ovi kruzeraši imaju volšeban pogled. Kao što nisam je tako ovog grada moj jedna važna noću, ja zaista obožavam San Diego. Tokom večernjih sati sve je nekako predivnako lepo. Evo nas trenutno u Little Italiju. Jel vidite avion kako nisko leti, znači neverovatno. Pošli smo ka Old Townu u jedan tradicionalni meksički restoran. Bogovske, bukvalno kako za hranu, tako i za piće. Dobila sam bukvalno liter margarite. Dobro jutro, krenuli smo u kafe Kalabriju da se pozdravimo sa prijateljima i popijemo posljednju kaficu. Samo sam htjela da vam pokažem ove šoljice u restoranu, odnosno kafiću, zaista su preslatke. Mnogo dobra fora, baš mi se dopada. A sapeo da ne kažem breakfast. I dobro jutro. Čekirali smo se iz hotela, danas nam je poslednji dan. Idemo sad do Julian, to je planina odmah iznad San Diego, da pojedemo te čuvene najbolje pite. Inače, već sam bila ranije tamo i stvarno su odlične pite. I opsovim da sam njihovom izvorskom vodom, flaširanom koja samo tamo ima da se kupi, tako da idemo to da uzmemo i idemo na ručak kod prijatelja. Let nam je večeras, tako da imat ćemo ostatak bukvalno ceo dan, let nam je u pola 10. Tako da se vidimo kasnije. Stigli smo ovu varošicu Julian koja je zaista premala i preslatka i sad pravac Pie Place. Nećeš original dozvolu. Hello. Can I get a cold strawberry rubber? Pokupili smo pitimo i omiljenu vodu. I cijel dan smo bukvalno proveli u Ramoni, stigli smo u Balboa Park. Ovdje ćemo biti male šetnji, idemo da jedemo i pravac aerodrom. Balboa. Stigli smo u prelepi Balboa Park. Inače, ovdje se jako blizu nalazi i San Diego Zoo, jedan od najlepših i najvećih zooloških vrtova na svetu. Dok sam živjela tamo, bila sam nekoliko puta, tako da nismo ovaj put otišli tamo. Pored zoo-a također postoji i Legoland, akvarijum veliki, odnosno SeaWorld i također postoji kao safari San Diego gdje su životinje potpuno puštene i izgleda zaista prelepo. Sve smo to obišli dok smo živjeli vamo, tako da nismo ovaj put otišli na sva ta mesta jer nije bilo vremena.
Ispred nas se nalazi jako velika i lepa botanička bašta i ovaj kao mini bazenčić koji je uvek pun pataka. Meni ovo predivno sunce i ove egzotične biljke, palme, kaktusi toliko popravljaju raspoloženje, bukvalno instant budem 30% srećnija kada ih vidim. Ne znam za vas, ali meni je ovo zaista prelepo. I našem druženju je došao kraj, idemo polako ka aerodromu. Ćao San Diego, do sledećeg viđenja. I to je to, drugari, ja se nadam da vam je ovaj video bio zanimljiv i da ste nešto naučili. Pišite mi da li biste voljeli da posjetite San Diego, kako vam se sviđa ovaj tip snimanja i sad vas ostavljam da uživate u prelepom view San Diega. Do sledećeg viđenja, puno pozdrava, ćao!